Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Uganda. Amatora y'agateganyo y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda arerekana ko umukandida uheruka guta Museveni n'ishyaka NRM yatangiye kwandikira bagenzi be bari bahanganiyemo kuwa kane tariki ya 15 nibwo abanya-Uganda baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Ni amatora yitabiriwe n'abarirwa muri miliyoni 21. Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi muri Uganda. Muri aya matora yaratanye n'abakandida 7 barangajwe imbere n'umuhanzi wahindutse umunyapolitike Robert Center mu cyagoranye Elias Bobi Wine. Amajwi y'agateganyo amaze kubarurwa arerekana ko Museveni yamaze kwandikira bagenzi be n'amajwi 76.5% n'abamutoye barirwa muri miliyoni 3,900. Bobi Wine n'umugwa mu ntege n'amajwi 19.85 n'abamutoye miliyoni 1,300. Kugeza ubu hamaze kubarurwa 45% by'amajwi y'abatoye. Andi majwi akaba ari butangazwa isaa 8 z'igicamunsi kuri uyu wa gatanu. Harabari ku isaa 7 z'i Kigali. Umunyamakuru Denise Mbabazi Mpambara umujyi wa Kampala arava ko bigaragara ko nta gutungurana kwabayeho ndetse ko hakikiye cyagoranye Elias Bobi Wine ubasa n'abamaze kwiyakira. Umwuka uhari muri Uganda kugeza ku majwi amaze gutangazwa. Ubu hari mwuka kidukurikije ko nibura 45% by'amajwi y'abatoye amaze gutangazwa. Ubungu urebye umwuka uhari ubona ko abantu bamwe bamaze kwiyakira cyane cyane nk'abashyigikiye Robert Kyagulanyi Ssentamu bavuga bati nta kundi nyine nta kundi twabigira. Abandi bati batwibye. Hari n'abari gutangira noneho kuvuga ngo dore tujya gutora byagenze gutya na gutya barimo baratwiba. Hari n'umuntu twari turimo tuganira ari kumbwira ati biriya bintu bari gukora ntago ari byo kubera ko muri Tally Center habariyo ba komiseri indorerezi zihagarariye izindi ndetse n'abandi bagiye bahagarariye abakandida babo, ariko ngo harimo wagiye yambaye ibirango mu ishati imbere ngo harimo umwenda w'umuhondo. Iyo nayo akayigira excuse turi yagiye kugaragaza ishyaka hariya. Donc bamwe biyakiriye ariko abandi nyine n'umwanya wo gutangira noneho kuvuga ngo nyine gutanga impamvu no kugaragaza ibyo batekereza ko bishobora kuba biri gutuma umukandida wabaguma inyuma, kubera ko Robert Kyagulanyi ubu ngubu afite amajwi 19%. 19% niyo afite, mu gihe Museveni yamaze kugira 76% muri 44 n'ibice, ubwo ni nka 45 niba ariko navuga byaho bamaze kubarura. No muko uhari, ariko ikindi ubona ko imibare y'abatoye iri hasi cyane. Urebye kuri imibare rero bamaze kubarura 45%. Abagombaga gutora n'abantu miliyoni zirenga 21. Amajwi amaze kubara n'abantu barenga miliyoni 5. Kuba bari muri miliyoni 9 hafi miliyoni 10, urumva biranashoboka ko tuzasanga n'abatoye komisiyo y'amatora n'ijya gushyira hanze imibare bashobora kuzaza munsi ya 50 cyangwa bakanagera kuri 40%. N'uwo mwuka navuga uhari, ariko abantu baracyategereje. Nubwo ubona ko nk'abashyigikiye Kyagulanyi bwo tutaranyuze ku ruhande bo basa nkaho bihebye bavuga bati byarangiye nta kundi, ubwo nyine yagiye kongera tuyobore, ubwo tuzareba ubutaha. Urebye nko mu nzira wenda aho murimo muca nk'abanyamakuru, wenda harimo ko kwiyakira no kubona ko bitagikunze wenda ko uyu mukandida Kyagulanyi yatorwa. Nta bavuga se bati nibamara gutangaza Museveni wenda harakurikiraho iki? Hari umwe mu badepite bari ku ruhande rwa Kyagulanyi yitwa Robert Mukanya, navuze ko rwose bari bugana inzira z'amategeko, bari bujye mu rukiko, bari bujye kujurira byatangajwe. Nubwo hari hakiri kare cyane kuba yavuga ibyo ngibyo, n'ubu ngubu hakiri na kare, ariko ubona ko nyine nicyo ngicyo bafashe, tugiye kugana mu nkiko. Abandi bati nta kundi, ubwo turabibona gutyo. Bisa nkaho kwiyakira kurimo cyane kuri benshi, ariko ikindi navuga nuko bo batangaje ku ruhande rwo kwa Bobi Wine no mudepite niko bavuze bati ngewe ndagana urukiko, ubwo no kwiyambaza inzira z'amategeko. Umuntu asubiye inyuma gatoya mu bikorwa byo kwiyamamaza, ubonaga ko bwana Kyagulanyi yabaga afite isinzi y'abantu baje kumva imigabo n'imigambi bambaye ibirango by'ishyaka rye National Unity Platform, ariko abantu twabonaga bagiye gukurikirana uyu mukandida bitandukanye n'ibirimo bitangazwa na komisiyo y'amatora cyangwa se ibyavuye mu majwi. Haba hari ikintu, haba hari icyaba kiri inyuma y'uko abantu bagiye kumwumva ariko ntibamutore. Ndimo ndavuga nti mu bikorwa byo kwiyamamaza wasangaga Kyagulanyi afite abantu benshi bamuri inyuma, aho yanyuze hose yabaga afite abantu. Haba hari impamvu wenda yabirimo inugwanugwa y'uko yagize abantu mu kwiyamamaza ariko mu gutorwa ntibamutore? Biragoye ko wamenya iyo mpamvu, ariko nanone ku munsi w'itora naho hari ibintu byinshi, hakorwa ibintu byinshi, kuko hano umuntu ufite amafaranga, dufate nko ku badepite, umuntu ufite amafaranga aratorwa.
Alphonse kugira ngo usubize icyo kibazo mu kanya tuvuganye maze kuvugana n'undi muntu ari kumbwira ngo aho we yatoreye baguherezaga 10,000 ubundi agafata urupapuro rwawe rw'itora akaba ari we uzivura. Mumbaze ngo yazivuye he, ayo akavuga ati baguhereza 10,000 by'amashiringi ubundi akakuvivurira ugasohoka ukagenda. Urumva ibyo ngibyo nabyo biramutse bibaye nta kabuza ko utabona ibyo wibwiraga muri campaign, ibyo waraga muri campaign bitandukanye n'ibije nyuma ku mpapuro z'itora. Wenda no kukubwira andi makuru ku bijyanye n'amatora nuko ku munsi w'ejo perezida wa komisiyo y'amatora muri Uganda yavuze ko hari abadepite babiri batibonye ku mpapuro z'itora, ariko avuga ko abadepite babiri bazongera bakabakorera amatora yabo muri constituency zabo kugira ngo nabo batorwe bigende neza. Ubwo byatewe n'iki kugira ngo bibe? Birashoboka ko ari amakosa ya komisiyo y'amatora ko batabashyize kuri liste z'itora. Ni ahitwa Kawogo Center, ahitwa mu burengerazuba, ahitwa Kiryandongo. Bavuga ko rero bazongera basubiremo muri ako gace bahakora amatora yaho. Nta bindi bintu ko perezida wa komisiyo y'amatora yasobanuye birambuye kuri ibyo ngibyo. Ikindi nakubwira nuko mu ijoro ribanziriza n'amatora hari agace kamwe habaye nk'impanuka aho imodoka kubera umuvuduko munini yari iriho ijyanye ibikoresho by'itora mu ahitwa Bukedia, urenze Jinja, aho ngaho hahise hari impanuka, umuntu umwe aranapfa kubera imodoka yarirukaga cyane. Umuntu umwe arapfa muri iryo joro, ariko bakomeza gukurikira nyine ibikorwa by'amatora byo byarakomeje. Nsoza, umuntu yavuga ko ubuzima wenda busa n'ubutangiye se kugenda bugaruka i Kampala, abantu batangiye gusohoroka mu ngo zabo bajya ku mihanda, noneho business zivibrating. Mu baturage ho hameze hate? Baravuga bati tubanze dutegereze turebe bizatangazwa bwa nyuma cyangwa ubuzima bwagarutse n'ubusanzwe? Ntabwo navuga ko bwagarutse kubera ko witwa ku munsi ni ikiruhuko rusange, ariko baracyafite gutangaza amajwi byavuye mu matora y'agateganyo mu kanya gato ku isaha y'isa 8 ku isaha y'Kampala baraza gutangaza ibindi byavuyemo. Abantu baracyategereje, nubwo nyine nkubwira ngo harabiyakiriye, ariko ibintu bishobora no guhinduka. Nakubwira ko yitwa umunyapolitike wa Nandara James Mafabi. Birashoboka ko birashoboka ko amajwi ashobora no kuza kwiyongera. Nk'abamushyigikiye bo ubona ko bari excited, nubwo uko baba excited kose byagorana ko bajya hejuru ya Museveni ubu ngubu ufite 70%, ariko nk'abo ngabo bari excited. Byibura saa 8 nizigera bagatangaza ibindi, niho ushobora kuza kuvuga ngo noneho bifite umurongo, kubera ko no mu badepite hari abataramenya ibyavuyemo, hari abataramenya aho bahagaze n'ubu ngubu, kubera ibyo byose nakubwiye byagiye bibaho. Hari aho gutora wasanze nk'aho ngaho hitwa Bukedia gutora, ubwo twaganiriye yambwiye ko impapuro babaze ziruta umubare w'abatoye. Urumva utwo tuntu twose turacyarimo, ariko saa 8 nibwo byibura ibisohoka nyuma ya saa 8 biraza gutanga ishusho ya nyuma, ku buryo niyo hagira igihindukaho ku bizatangazwa ejo kaba ari akantu gatoya. Aho niho noneho waza kumenya ngo noneho abaturage noneho bariyakiriye, ibintu birarangiye, batangiye gushaka gusubira mu mwuka usanzwe, kugira ngo kuko nanone imyitwarire niyo yanatuma na internet cyangwa abantu bongera gusubira mu buzima busanzwe vuba cyangwa bigafata igihe. Amajwi ya burundu y'ibyavuye muri aya matora azatangazwa ku wa gatandatu, ariko mu bigaragara nta gitangaza gishobora kuba. Museveni umaze imyaka myinshi ku butegetsi muri Uganda yatangaje ko icyifuzo cyo gutsinda kugira ngo kigerweho ari uko amatora yakorwa mu mucyo, kandi ko intego izamushoboza gukomeza kuyobora igihugu mu gihe kiri imbere. Museveni yavuze kandi ko adashyigikiye ko havuka imyitwarire yo gutwara amajwi cyangwa se imyitwarire ishobora guhungabanya umusaruro w'amatora. Ati niba nta ruswa ibayeho niteze gutsinda ku kigero cya 80% by'amajwi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika, banditswe umutwe wa F7 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa wakize umujyi wa Uvira wo mu ntara y'Amajyepfo mu maboko y'umuryango mpuzamahanga kugira ngo wari uwurinda. Ni icyemezo kigaragarira mu ibara mpuzabitsina F7 ko Huneye Nanga yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres muri iyo baruwa yo kuwa 4 tariki ya 10
15 Mutarama nanga yavuze ko kiriya cyemezo gishingira ku ngingo zirimo icyemezo cyo kuvana ingabo muri Uvira. FC23 yafashe tariki ya 15 kubuza umwaka ushize niba rero ku itariki 12 Mutarama uyu mwaka yandikiye intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo Kinshasa isaba ko MONUSCO yajya kurinda abaturage bo muri uyu mujyi nk'uko biri mu nshingano zayo. FC23 kandi yavuze ko yahise ivana muri Uvira itsinda ry'ingabo zayo zari zarasigaye muri uriya mujyi mu rwego rwo kugenzura no gutegura igikorwa cyo kwikiriza no kwakira muri uriya mujyi ingabo zifite aho zibogamiye. Corneille Nangaa ati guhera ubu inshingano zo kurinda abaturage, kubungabunga no kurinda umutekano w'abatuye Uvira bose nta vangura iryo ari ryose ziri ku mutwe w'umuryango mpuzamahanga mu rwego rw'inshingano zabo n'ibyo wiyemeje. FC23 cyakora yaburiye amahanga ko ingabo z'u Burundi FDLR abarwanyi ba Zerendo n'amacanshuro bashyigikiye FARDC bateje ikibazo gikomeye Uvira uko batari mu masezerano ari yose akomoka ku nzira y'amahoro. Yivuze ko kuba ziriya mpande ziriho ndetse ibikorwa byazo bikaba bigira ingaruka zikomeye kandi zihuse atari ku baturage ba civile gusa ahubwo no ku nzira y'amahoro irimo gukorwa no ku mutekano w'akarere kose muri rusange. FC23 yaboneyeho gusaba umuryango mpuzamahanga kubahiriza byuzuye inshingano zawo kandi ukihutira kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye mu mujyi wa Uvira kugira ngo wirinde ko uyu mujyi wakongera gusubira mu kajagari gusenyuka no mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Yunzemo ko icyemezo yafashe kiri mu murongo w'ubushake bwayo bugaragara bwo kurengera abasivile, gushimangira agahenge no gushyiraho ibisabwa byose biganisha ku mahoro arambye ashingiye ku biganiro, kubahiriza amasezerano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Tariki 9 Ukuboza umwaka ushize nibwo FC23 yari yafashe umujyi wa Uvira nyuma yo kwirukana ibiro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Umutwe wa twirwanaho ariko kandi wiyemeje kurengera abaturage ba Kongo mu bwoko bw'abanyamurenge wemeje ko kuwa kane tariki ya 15 hano drone y'igisirikare cya Kongo Kinshasa umuhuzabikorwa w'uriya mutwe Colonel Ndakize Kamasa Welcome yatangaje kuri ya drone ivuga ko ari mu bwoko bwa CH4 yahanuriwe mu Rwanda n'imisakiranye ingabo zawo na FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Burundi abarwanyi ba Zerendo na FDLR. Ni imirwano yakurikiye ibitero by'uruhurirane y'iro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo byagabye ahitwa Point Zero ku birometero 10 burasirazuba bwa komine Minembwe muri teritwari ya Fizi. Twirwanaho yavuze ko ibyo bitero byatewe n'ikwirakwizwa ry'ingabo z'u Burundi muri karere. Ivuze kandi ko izo ngabo zagabye ibitero birimo ibyo ku butaka ndetse n'iby'indege zitagira abapilote bikaba byari bigamije kwibasira ku bushake abaturage ba civile bo mu midugudu ya Rwitsa-Nkuku no mu nkengero zayo. Colonel Ndakize yavuze ko ingabo za leta zikigaba ibyo bitero abarwanyi batwirwanaho bahise batabara mu rwego rwo kurinda abaturage binarangira bahanuye drone. Ati mugangara n'ibyo bitero imitwe y'ingabo za MLDP twirwanaho yahise itabara igamije kurinda abasivile irasa drone y'umwanzi irimo irasa ku bice bituwe n'abaturage isubiza inyuma igitero cyo ku butaka isenya ibindiro by'umwanzi kandi ifata ibice by'ingenzi birimo n'umusozi w'Abaruta wari umaze gukoreshwa nk'ibindiro byo kurasa mu bice bituwe n'abasivile. MLDP twirwanaho nyuma yo guha isomo ingabo bari bahanganye yashimangiye ko itazigira na rimwe yihanganira ihohoterwa rikorerwa abasivile b'abanyamurenge rikorwa n'ingabo za FARDC iz'u Burundi imitwe ya Zerendo na FDLR cyane cyane rishingiye ku migambi yo kurimbura ubwo bwoko. Yateguje kandi ko ingabo za leta ya Kongo naho zifasha ku rugamba kugiye kizagira bakishyura ibitero bigambiriwe bagaba ku banyamurenge. Uwo mutwe wunzemo kuzakomeza gusohoza inshingano zawo zo kurinda abasivile n'imitungo yabo ihohoterwa rifite isura ya genocide. Ariko kandi Tete Antonio Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola akaba n'umwe ya perezida wa Angola usanzwe ari perezida wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe yakiriwe kuwa kane tariki ya 15 n'umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Nk'uko byatangajwe na Presidence ya Angola yatangaje aya makuru, inama iri mu bikorwa bya politiki na diplomasi bikorwa mu rwego rwo kwimakaza amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Presidence ya Angola yavuze ati muri iyo nama Minisitiri yagejeje ubutumwa mu magambo Perezida Lorenzo yageneye umukuru w'igihugu cya Kongo. Mbere y'inama John Lorenzo yari yakiriye ahagarariye inama y'Episkopi Gatolika muri Kongo Senko n'itorero rya Kristo muri Kongo SSE i Rwanda. Abanyamadini bamaze igihe basaba ubutegetsi gutegura ibiganiro hagati y'abenegihugu bose harimo n'abahagarariye FC23 ariko nibubikozwa. Urugendo rw'abanyamadini rwakurikiye rwakozwe na Tshisekedi inshuro 2 mu cyumweru kimwe Rwanda muri Angola aho asa nkaho yongeye kugirira icyizere nyuma yo kutanyurwa n'izindi nzira za diplomasi za Doha na Washington. Naho muri raporo yasohotse mu ntangiriro z'icyumweru umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko bagize imitwe nibura 5 yitwaje urwego ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC bakoze ihohotera rishingiye ku gitsina mu burasirazuba bw'igihugu harimo na M23 kwiyongera kw'imirwano mu ntara y'Ituri kiva amajyaruguru na kiva amajyepfo hamwe n'inkunga igabanuka ndetse n'ubuvuzi buke bibangamira itangwa ry'inkunga rusange ku bagore n'abakobwa bakora ihohoterwa nk'iryo kuko ibigo nderabuzima byinshi byabaye ngombwa ko bifunga. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ibibazo amakimbirane n'intwaro muri Human Rights Watch Idashoya yavuze ati imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta bakoresha ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Byongeyeho ko abarokotse ibyo byaha biteye ubwoba bahura n'ikibazo cyo kudahana babibakoreye ndetse na gahunda y'ubuzima idafite amikoro yo kubafasha. Umuryango Human Rights Watch wasabye igisirikare cya Kongo FARDC gufata ingamba zose zikenewe mu kongera discipline no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu Burundi
urukiko rukuru rwa Ngozi mu majyaruguru y'igihugu kuwa gatatu rwakatiwe umunyamakuru Sandra Muhoza w'igitangazamakuru cyigenga Ruva Burundi igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga 200,000 y'amarundi yashinjwaga guhungabanya umutekano w'igihugu no gukurura amacakubiri ashingiye ku moko. Iki gihano nubwo kitangana n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 12 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga yasabwe n'ubushinjacyaha mu iburanisha rikomeye ryabaye ku itariki ya 19 Ukuboza umwaka ushize, cyemeje icyaha uyu munyamakuru Sandra Muhoza yatawe muri yombi muri 2024 abanza gufungirwa muri gereza nkuru ya Mpimbi Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi, mbere yo kwimurirwa muri gereza ya Ngozi. Ibirego Sandra Muhoza aribwo bijyanye n'ibitekerezo bivuga ko yatanze mu itsinda rya WhatsApp ry'abanyamakuru baho. Uyu wari waramaze gukatirwa mu Kuboza kwa 2024 igifungo cy'amezi 21 kubera ubutumwa bwasangijwe muri iryo tsinda, abaye ikimenyetso cy'igitutu gishyirwa ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi nk'uko ikinyamakuru SOS Media Burundi kibyandika. Ababunganira baramagana ibyo birego bidasobanutse kandi bishingiye kuri politike. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse guhamagarira Sandra Muhoza n'umunyamakuru Ken Claude Nduwimana afungiye impimba gusaba imbabazi ku mugaragaro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomoje ku rubanza rwa Florian Irangabiye wabariwe muri Kamena 2024 nyuma yo gukatirwa imyaka 10 y'igifungo kuva muri Mutarama mu mwaka wari wabanje. Umuryango urengera uburenganzira bw'abanyamakuru Reporters Sans Frontières uvuga ko Sandra Muhoza ari umunyamakuru rukumbi w'igitsina gore ufunzwe munsi y'ubutayu bwa Sahara wamaganye igihano wemeza ko gikabije cyahawe Sandra mu rubanza uvuga ko rudasobanutse. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe abanyakenya bagaragaje umujinya w'umurandura nzuzi ku mbuga nkoranyambaga nyumasho yagiye hanze yerekana ko polisi basagariye abagabo bakinaga biyari mu mujyi wa Nandi Hills mu minsi ishize. Amashusho bigaragara ko yafashwe na kamera zicunga umutekano tariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Abo bapolisi bari bafite imbunda nini bigaragara binjira mu nyubako mu masaha akuza y'ijoro basanga abagabo bakinaga biyari babasaba kuryama hasi. Abo bagabo baryamye hasi babasaba ko bashyira ibyangombwa byabo mu kanwa. Abapolisi babajyaho barabakubita bibabaje baba ko bari ku gasozi mu masaha akuza y'ijoro. Umushabaje abanyakenya bari abanyapolitiki bamaganye imigire mibi y'abapolisi basaba umukuru wa polisi ya Kenya guciye umuco wo kudahana abapolisi bagahanwa bakaba kabarore. Ikinyamakuru The Citizen gito cyavuze ko abapolisi bakorera muri Nandi Hills Police Station bageraga nk'uko 10 bamaze umwanya munini bakubita abo bagabo badafite icyo bazira uretse kuba barakinaga biyari. Senateri Samson Chirage na Depite Babu Owino banazwe kuvuga rwa isi ko babajwe n'ibyakozwe n'abo bapolisi basaba ko bakurikiranwa mu mategeko kuko urwego rutegetse ko uburenganzira bwa muntu ko byagenda kose. Hari abanyamategeko basabye ko Nandi Hills Police Station ishyira ku mugaragaro urutonde rw'abapolisi bagaragaye bakoreye iyicarubozo aba baturage, bitaba ibyo bikazaba mu gihe kizaza kuko urubyiruko rwa Kenya rukwiye ibyiza n'icyubahiro.